Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan terpadu dengan rudal jarak jauh ke beberapa kota di Ukraina. Rudal Rusia mencapai sasaran di Kramatorsk, Slaviansk, Dnipropetrovsk, Lutsk, Lvov dan Smela, wilayah Cherkasy. Rekaman video amatir melaporkan kemungkinan target serangan rudal malam hari di Lutsk dan Smela, wilayah Cherkasy adalah pabrik perbaikan Lutsk dan perusahaan perbaikan pembangkit listrik untuk lokomotif diesel dan lokomotif listrik. Di pabrik Lutsk, mesin pesawat diperbaiki dan komponen pesawat diproduksi. Kedua perusahaan menerima pesanan reguler dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Tadi malam, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah melancarkan serangan terkonsentrasi dengan senjata presisi berbasis udara dan laut jarak jauh terhadap perusahaan-perusahaan utama industri militer rezim Kiev. Tujuan penyerangan tercapai. Semua target yang dibidik dinetralkan. Kompleks industri militer Ukraina mengalami kerusakan yang signifikan, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Terpisah, Unit Layanan Darurat Ukraina merilis sejumlah rekaman upaya penyelamatan akibat serangan brutal Rusia. Konsekuensi penembakan malam besar-besaran di Ukraina, 8 wilayah terdampak. Pada pukul 15, 3 orang meninggal, 27 luka-luka. Korban terbanyak di Lviv, 15 terluka. 22 objek infrastruktur sipil rusak, termasuk 1 gedung apartemen, 9 rumah pribadi, 1 institusi medis dan 1 pendidikan. Kebakaran terjadi di lokasi serangan, penyelamat dari layanan darurat negara segera memadamkan api. Tim investigasi Kepolisian Nasional mencatat bukti kejahatan perang Rusia, demikian keterangan resmi layanan darurat Ukraina. Forum Teknis Militer Internasional Angkatan Darat 2023 memasuki hari kedua. Taman Patriot menyajikan pameran kendaraan militer yang dirampas dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kepala Direktorat Utama Pengembangan Inovatif Kementerian Pertahanan Rusia memberikan ringkasan hasil forum hari pertama. Contoh peralatan militer dari Amerika dan NATO yang dipertontonkan ke delegasi diantaranya tank beroda Prancis AMX-10 RCR, kendaraan roda lapis baja Inggris ET-105 Saxon, kendaraan lapis baja Mastiff Inggris, kendaraan lapis baja Inggris Husky. Juga ada IFV CV-90 Swedia, pengangkut personel lapis baja Finlandia XA-180 Pasi, mobil lapis baja Bushmaster Australia, SCALP, Storm Shadow, rudal Prancis.是解放军一个系列化发展的任务啊，与它没有特别，中型的8到10分的，这个有5分这个金属的，轻型的是2.5分的。У нас уже 6 есть ребята,
корабль, который производится для энергетики ТМС, это береговой. Тягачи, которые здесь представлены. Система мостов. Стрелять орудию! Di garis depan, pasukan terjun payung Novorossiysk menghancurkan musuh di zona operasi militer khusus. Pasukan terjun payung melakukan perang kontra baterai menggunakan howitzer Gyatsin B, menyerang posisi tembak pasukan Ukraina, yang mencoba mendapatkan pijakan di daerah berhutan. Setelah melakukan pengintaian udara tepat waktu, awak kendaraan udara tak berawak ORLAN-30 mengungkap posisi musuh yang disamarkan dan mengirimkan informasi ke pos komando artileri. Setelah itu awak howitzer Gyatsin B menyerang posisi Ukraina. Di arah Zaporozhye, unit pasukan Rusia, didukung penerbangan angkatan darat dan artileri, menangkis 3 serangan unit penyerang Brigade Serangan Lintas Udara ke-82 dari cadangan strategis AFU dekat Rabotino, wilayah Zaporozhye, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 200 prajurit Ukraina, 5 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer Mesta B. Angkatan bersenjata Ukraina melancarkan operasi ofensif ke arah Tavria. Brigadir Jenderal Oleksandr Tarnavsky melaporkan melalui telegram tanggal 15 Agustus. Tarnavsky memimpin unit Ukraina di garis depan selatan, juga dikenal sebagai sektor Tavria. Unit artileri tentara kami melakukan 1.620 misi tembak sepanjang hari, tulisnya. Menurut laporan Tarnavsky, unit artileri Ukraina menewaskan 99 tentara dan melukai 190 lainnya. Mereka juga menahan 12 tahanan, dengan total 301 kerugian Rusia. Selain itu, pasukan Ukraina menghancurkan peralatan militer Rusia, termasuk 5 tank dan 8 pengangkut personel lapis baja, 5 sistem artileri dan mortir, 2 senjata anti-pesawat, 3 rudal anti-pesawat, 8 unit mobil, dan 3 unit peralatan khusus. Tarnavsky juga mengatakan bahwa pasukan Tavria menghancurkan 3 gudang amunisi Rusia sebagai bagian dari operasi hari itu. Menghancurkan peralatan militer Rusia dan mengikis persediaan adalah strategi utama dari serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung, di mana kemajuan teritorial diperlambat oleh ladang ranjau yang padat dan garis pertahanan Rusia yang dalam, terutama di selatan. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran peralatan Rusia. Pasukan Ukraina menggunakan roket buatan AS HIMARS untuk menghancurkan S-300 Rusia di desa Oleksandrivka, wilayah Kherson. Mr. HIMARS yang legendaris beraksi, pasukan pertahanan Ukraina Selatan melanjutkan perburuan berapi-api mereka, menghancurkan musuh berkeping-keping, tulis pernyataan resmi militer Ukraina.
Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran 4 peralatan militer Rusia di garis depan. Di selatan, selama pengintaian udara, tentara SSO menemukan dan menghancurkan 4 unit peralatan musuh, termasuk sistem pertahanan udara STRELA-10, traktor dengan howitzer, dan truk KAMAZ. Serangan Ukraina yang akurat dipandu drone pengintai, 4 peralatan tempur Rusia hancur. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 15 Agustus Rusia total kehilangan 254.920 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuhnya tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 540 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.313 tank, 8.370 kendaraan tempur lapis baja, 5.128 sistem artileri, 714 sistem peluncuran roket ganda, 482 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 314 helikopter, 4.242 drone, 18 kapal, 7.584 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 769 peralatan khusus. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir tenaga kerja dan perangkat keras militer musuh di 172 area. Selain itu, 1 pos komando peperangan elektronik dan fasilitas pertahanan udara AFO dihantam di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. 1 gudang amunisi Brigade Artileri ke-43 AFO dihancurkan di dekat Omelnik, wilayah Zaporozhye, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 4 rudal jelajah jarak jauh Scalp-EG buatan Prancis dan 2 proyektil sistem roket peluncuran ganda uragan. Selain itu, 25 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dalam 24 jam terakhir. Igor Konasenkov menambahkan secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 246 helikopter, 5.761 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.315 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.893 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.246 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, всі наші воїни сьогодні продовжують відвідувати наші бойові бригади. Вчора ми були на Донеччині, сьогодні різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУ в Таврі. Разом з генералом Тарнавським були в розташуваннях 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади,
10-й армійський корпус, 116, 117 і 118 бригади. І кожна особлива, всі молодці, відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів. Поспілкувався з комбригами, комбатами про потреби наших воїнів, те, що вони реально відчувають на передовій. Все, про що говорили хлопці, звучатиме на ставці. Коли таке спілкування бригада за бригадою і у всіх реальний бойовий досвід, то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони. Зафіксували конкретні потреби, засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини, медівак. Є додаткові організаційні питання, те, про що не говорилося вчора, зокрема щодо офіцерських звань, тренування воїнів, одне з ключових завдань. Говорили про це також. Реальний бойовий досвід, сучасні виклики та тенденції на полі бою, вогонь та маневр, майстерність, яка є у наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом в учбових центрах, особливо під час навчання мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира всіх ланок. Важлива мотивація людей – це прямий наслідок того, як вчаться воювати. Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки і зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами. І хочу окремо подякувати усім нашим воїнам, які беруть трофеї, ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це і важливий доказ спроможності героїв наших забирати зброю ворога, використовувати для захисту життя України. Мав честь нагородити наших воїнів, солдатів, сержанти, офіцери. Пишаюсь кожним. Дякую, хлопці, за ваші шеврони. Дуже приємно. Окремо хочу сьогодні подякувати усім, хто допомагав з ліквідацією наслідків російських ракетних нальотів. Вчора в Одесі, Харківщина, сьогодні Львів, Луцьк, Дніпро, Краматорськ, на Черкащині, також Запорізькій області, в усіх частинах держави. Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, волонтерам, місцевій владі. Дякую. Щодня маємо пам'ятати кроки вперед наших воїнів на передовій, наближають безпеку та захист для усіх наших міст і сіл. А чим більше сил у нашої ППО, тим більше можливостей тилових областей працювати для оборони. Вже збільшуємо, зокрема, військові виробництва, навіть в таких умовах, як зараз. І будемо збільшувати. Українська мета очевидна, ми переможемо та забезпечимо Україні силу, яка дозволить гарантувати надійний мир. І я дякую кожному нашому воїну, усім, хто б'ється заради України, усім волонтерам, які допомагають кожному і кожній, всім українцям, українкам, які відчувають, що вони на війні, а отже, допомагають обороні. Дуже дякую. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.